тамошобинони азиз, мухлисони гурӯҳи Орион, мо айни ҳол дар ноҳияи Самарқанд дар кӯҳистони Оқбӯриё қарор дорем ки аз маркази ноҳияи Самарқанд дар дурии 12 километр ҷойгир аст. яъне аз Селски то ҳамин ҷо 12 километр ва аз Оҳалик 3 километр истар. мана ҳозир инҷа ба як баландӣ баистодем ки аз ин тараф шаҳр маълум аст ва аз пушти мо як қуллаҳои кӯҳи қиёмати хушрӯ маълум аст. яъне дар ин ҷо ҳозир камтар шамол азбаски мо дар баландӣ ҳастем ва шамоли кӯҳӣ ҷудо ҳам шамоли форам аст. дилрабо дарун ба даромада нишон медиҳем. марҳамат. ва ин истироҳатгоҳи Оқбӯриё гарден ном дорад. рафтем. марҳамат. бо даромадан аз дарвоза дар қисми чапи ин ҳавлӣ бинои маъмурияти ин истироҳатгоҳ ҷойгир шудааст ки шумо метавонед ба ин ҷо муроҷиат карда барои худ ҷои дилхоҳро фармоиш диҳед. самарқандиёни азиз, агар шумо омаданӣ шавед, натарсед ки ҷои мошин мемондагӣ нест. мана ҳамин ҷо маъмурияти ин оромгоҳ махсус барои мошин изгоҳ тайёр кардан. мана ин бинед чӣ хел калон ва бо мошинҳо пур аст. 2019 qurilishi sarkayibdi. 21 ba ochilish kerak. Gektarami 1 gektar jo. Eka turizm ba azomon. Har sol festivali bachom shud monba. Mehmonot Buxoro, Navoiy, Samarqand, Toshkent asta mana Toshkentdo. Zimiston ham joma asmoni damiktagi. Sharoitda baseyn az, zoopark است. Asp است. Barcha sormushagi. Azga davlat ham turist olmaysiz. Mana turizm, viloyat turizm muhsulot, hamloki hamkorlikka kor kelsin. мана дар ин ҷо мардҳо овқатҳои бомазза, болаззат пухта истодан. мегӯям ки самарқандиҳои азиз марҳамат кунедон. занҳо ишта дамгиранд, мардҳо мана ҳамин хел овқатҳои бомаззаро тайёр кунанд. марки ҷои ташкил кардагӣ мо ҷойро ки омода иштем, нағз, зӯр, ҷойрумои дирезданиш имрӯз як хуши хурсанд дикати омода дам кида иштем. ҷояш ҳам қулай, ҳам тоза, ҳам обу ҳавош ҳам тоза, мағзи кӯ, ҷои хушре. ҳамшаҳриён мо биён, агар ман маслиҳат медиҳам, инҷа ҷои нағз мо ҳар солӣ мебем, ҷои зӯр. дар ин ҷо қафаси махсуси паррандаҳо ҳаст ки
شما میتوانید با کودکان خود آمده از کبوتر تا طاووس تمام نمودی پرنده ها را در اینجا تماشا کنید. тамошобинони азиз тавре ба мо маъмурияти ин истироҳатгоҳ таъкид карда гузаштанд. дар ин ҷо зиёда аз 4000 адад дарахтҳои манзаравӣ ва мевадор шинонида шудааст ва онҳое ки дар ин ҷо истироҳат мекунанд метавонанд аз меваҳои мана ҳамин дарахтон истеъмол кунанд. ва мана дар назди ман дарахти шотут истодааст ва тавре мебинед он ҳам аллакай пухта расида истодааст. мана як истеъмол карда мебинем. بسیار هم شیرین. تماشابینان عزیز، شما می توانید در اینجا نه فقط روزانه بلکه حتی شبانه نیز استراحت کنید و اینچنین در فصل زمستان هم برای استراحتچیان شرایط ها فراهم آورده شده است. برای آنها باشد چنین کمپینگ ها یعنی خانچه های مخصوص در خدمت است. دوستان عزیز و ارجمند، چنین طبیعتی زیبا، چنین هوای دلکش و فارمی این استراحتگاه یعنی استراحتگاه آقبریو گاردن با کس بسیار حلاوت و کیفیتی خوش میبخشد. شما هم مرحمت بیایید با اهل عائله خود، با دوستان خود به استراحتگاه آقبریو گاردن و از این هوای خوش و طبیعتی زیبا بهره مند گردید. در این منزل استراحتگاه حتی راه مخصوص تیار کرده شده از زینه‌پایه ها. استراحتچیان میتوانند با کوه بلند برآمده استراحت کنند. من حالا ما دیده ایستادیم یک چند نفر جوان ها میآیند. سلام علیکم، مانده نباشید. از کجا آمدید؟ سمرقند. برای چی؟ دمگیری. و شما معقول است اینجا؟ معقول جایی نه شینم جو آب و هوا تازه یک دمگیری با اومدیم بچه که امروز یک شنبه کوه با برآمدید؟ من کوه برآمدیم هوا تازه من امروز هوای هم دیگه خیلی بچه که یک دمگیری آمده بودیم جاشون جدا زود درخت‌ها بسیار آب و هوای تازه کسلرات جدا می‌له. استراحتگاه آقبریو گاردن بود منزل نوبتی گروه اوریون که میخواستیم به شما توصیه نماییم. زیرا در اینجا بسیار زیبایی ها را میبینید، هوای تازه را میبینید، به نهایت خوب است. البته در حقیقت تماشابینان عزیز بسیار منظره زیبا، بسیار سرسبز و خرم به انسان کیفیت خیلی هم بالیده میبخشد. ما این چیز را تصدیق میکنیم. میتوانید با عائله های خود آمده، نزدیکان آمده در اینجا با فراغت استراحت نمایید. اوریون توصیه میکند.